Nabo atongeria bage siasa amwe na Kinyakari kuma gicigo bunge Kegembe South ni bachemanĩtie na kwathirira kurega kung'anirwa kwao kumania na Rais Ruto bakiuga ni batengetwe kiri mirandi ya witi na mbere bariuga kiri ndionga yawe ya Ruamero akiruguria mirandi ingi atagweta cukuru ya Igembe na kumania na bobo bariuga batirungamana nawe kana mubunge John Paul. Baba kutunyang'anya imani. Kiuthurano gia ntumiri ya Rutetoro Murungu indi ni kiuthurano gia kariba gicio kia ubunge kia Igembe South baria bacemanitie ntureni ya Kiego bari na marakara na kuringa rugoci niuntu bwa cukuru yao ya Igembe campus gutejanirwo ni Rais William Ruto ikarege ikwe wachate ya gutuika university irungamirite kinya nyuma ya kubekira wirane ati bamuthura akabaingiria bobu inyite nkoro ciao. Bembe batrimene arware nonto bakwareria mantu ya university yetu ira President William Ruto kawe baba wetu ira are auke secondary atwerere areke hukuma ikulu aeka Biblia ande yake eka Igembe University College nebo twaro lo yanto beto ibo twaro lo yanto beto Meira tokoria tere, bato president na radio rongeta mero yonde, tabo imenti, tabo tiania, yembe, na bato tuarira president yake ya renge ntore na yeto, ake ya mwanga kiegoi, nekenda kioi ewa campasi, ewa college, lakini tukuere yere, kinyome tage na kanywa, tutaibua, ibo iberu yake ya tolosie, toke ya Kolaiveria Tharaka na university yele kwena university ya ambere chuka mbere nerera ambere nyuma yeto na thai netherwa college ira president yarare imenti kwena university yele imenti kwena ere mariara nerenge ne muite biro ya wa mbecha milioni 500 aba atwe mbere imbito aerwe Tijo kioria to koria president yeto nondo bauturere ingawa ne thirikari yombe ne state machinery bautu anto bembe twarungamire noe twarogarukire inda twaringa kura twa kinyoge ya kwethira guthuru ibange bombe bautu anto bembe tutemuthura ibo twatheria loi au president re inorera tokorera sisi watu wa Igembe imefika wakati Mheshimiwa Rais, utimize ahadi yako. Nteto bagwa ikekire atongeria bao ario mubunge John Paul Mwirigi MC Timothy Mutwiri uria ijikene takabako na bangi ontu bakobera kinyabo iba mamingo gine ibatungatire cukuru ni kareta weru nterene iji tuka university kwareria manto ya Igembe campus 2011 na mwankata iji etaruorwa etegwa chata ndeyori atere kethundo keu ketorage kundekire no kutekera ketekundoka ya kwethera batwe tore anto begembe tote wachata tore enda tore koro togera tuwe kama ya kadimbi tuine kama ya kadekua mwanka twethere Ruto State House tote bwethera yoria kenge kaoria atere itwadurere anto batanda tonakura atongeria barabonde twadurere banjireretie na MCA tokeya kere MP tokeya women rep tokeya senator tokeya governor baubondere ingwere ko bakorita okeya kwethera batelo alase university ya Igembe imbi batelo eleretie imbi twabaherere kura kankoromba mutongerio tethera jara cia rwimbo roto kwina Igembe campus bato 2027 nitakuwa loi kwa hivyo biato kwa John Paul ware John Paul musoro kwa na bianka wande anda kuo mheshimiwa anda koromba hata kuona next week tuomekera ke vieta we parliament yoronga ba parliament obeta university yetu tukua narua hatuna vita na mtu na mpaka waleo tumeamua kama watu wa Igembe hatutachuna mayani hatutakamua ng'ombe hatutafanya jambo lolote mpaka ile siku tutapata University College. Na hiyo tumeamua. Dennis Mugendi, Weru TV, Kiego Iwandi ni Kiego Yantobochio, Igembe South.
kaunti ya Meru.